Kipulet ke Anti-Narcotics Task Force ANTF East Khasi Hills haka pratrik unai weng arhajar arpulai kle oban kem ya kawai kalong keme na harijan koloni kemudian ketiban penyak yoyo drugs Haji Asrod Hajan Kabimola Junction ya kini leto duba Vivek CM Superintendent Kipulet City ke East Khasi Hills Laban kerau hang ni bahag hanyau trik unai weng arhajar arpulai kaladan kejing sepriang jangkawai ke video hagiran san social media halor ki arngut kilong kemia ki bamde ki khasi bagi deu drugs cakikat tu kini ki beliau Haji Asrod Hajan Bimola kat ko mukerwo na uba Vivek CM Superintendent Kipulet City East Khasi Hills uletho banakaliang ke ANTF kala penlong ya kejing khandra hatem metor balayok ban kem kawai kelong kemia ke beladon arkun terus nem kerta Hadian balayok ban kem kini kelong kemia na kaliang Kipulet ke ANTF kala penlong ya kejing khandra ke yeng bagasa balayok ban kurup ya bon teli ki kelong red ki bathap drugs ki kelong red ki bathli ki sendok sabon ki basong yo drugs heroin kawai ke mobile phone bat kawai ke Aadhaar card Katkum kejing pentip na kaliang Superintendent Kipulet City ula penti kena bagani kelong kemia kebala syakam kadai kebali ileng bagi video kebala sapriang hakiran san social media na kaliang Kipulet gidang penlong ya kejing tuat ke bajor se kawai kelong kemia kebali i ba kadai kebedon ketilang hakane kam hakane kathan halor kani Kipulet gladap ban register ke mokot duma haka sedar police station hapo ke NDPS Act